Lakhipuronline puthok-saba Megi tang kuntaret Laibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruiba Pao. Gaurav Gogoina Assam Pradesh Congress Committee ge anuba President oina thaudang pukre. Cachar gi rupai bali anuagi sing amade akoibagi pibam malim gi thiziloi sing laktuna yengsingkre. Kabi Nazrul Islam gi chamaga kunmanga suba mapok komon thorong mari lenana silchar da yai phakong chat kre. Jenims ki residential doctor singna casualty amade emergency service lepagi khongjang haukre. Malem gi tongan baliba ki university tara manga romna Bharata makoi gi campus lengkhalagani. Bharata COVID-19 gi active case masing lising ama henkre amasung All Jiribam Sports Association AJS na sinduna Jiribam da mini boys futsal tournament hodokre. Haujik mapung oiba pau tabirase. Ngasi Megi tang kuntaret Bharat ki ahanba Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru ki laikidaba numitni Bharat ki ningtam ihau gi maru oiba luchingba amasung anopa Bharat ama semgatpada achouba thodang laukiba Pandit Nehru na ningtamba matungi Bharat pu chahi 13 chutna luchingduna laibak ki policy amasung apan laibak ki marising semkiba misangni masanupi Indira Gandhi na Bharat ki Pradhan Mantri oirabagi chahi ani matung kumja lising umaga chamapan humpu marigi Megi tang kuntareta mahak laikidabani. All India Congress Committee na Lok Sabha ki Deputy Leader amasung Jorhat ki MP oiriba Gaurav Gogoi bu Pradesh Congress Committee ge anoba President oina hapkhre. Thorang asi Rajya sida Congress ki sakti hengadhanba amasung mathangi mikhal gi damak sem sanabagi pandamda lokhatpa thorang ni haire. Mahakna Pradesh Congress Committee ge ahanba President Sri Bhupen Bora gi mahut silagani. Megi tang kunmari kunmanga masung kuntaruk Youth for Meghna gi India Bangladesh amasung Thailand gi thiziloi tarani thoi Cachar jila gi manungchen badalaiba rupai bali anuagi soktharakli bai sing amasung ecosystem gi matangda amasung karam nai sing quality amadi ecosystem phagadan gani haibagi matangda thizin humjin ki mihut kangbo asina rupai bali mutum lekai Hazari gram amadi Mahadev lekai gi water supply scheme gi staff sing dasu isingi quality ki maramda tambi takpikhi mihut kangbo asina Anwar par Hazari gram nis rupai bali dolugram rai parana chingba khungangi ahlaman nupi angang amadi naharol singauna duna warisana ki loidana mari leinama department sing water resources agriculture forest fisheries na chingba department ki mioi singasu warisana ki program asida Joydev Joshi Program Officer International Union for Conservation of Nature IUCN New Delhi Erela McDonald IUCN Bangkok Anusri Tiwari Youth for Meghna Madhulika Som NITS Amin Hussain Demakhan Harimon Singha Dhoren Singha Rupai Bali Anwar Protection Committee Sana Lembi Devi Pikasi Agro Sopona Sangbam Lomilup Assam na chingba mioi singa sarukjaki hairiba program asi International Union for Conservation of Nature IUCN na Lomilup Assam amasung Barak Ecosystem and Water Governance Resource Center ga kusamnaraga sinkibani haina Lomilup Assam na phongdorakli. Kabi Nazrul Islam gi chamaga kunmanga sumba mapok komon ga mari lenana silchar da makal makha gi tharom kaya pangthokre. Thorom gi manung chan ngarang silchar shahar sin bathungna miyam gi oiba khongset ama chatki amasung park road ta leiba kabi asigi saktamda leisu katuna kai khumnaki thorom da saruk jakiba jakalka gi secretary general Dr. Maimum Santi Kumar na phongdorakpada ngasigi samasa sida ason babu tuhatpiba amadi miyoi bagi hak khongoi na biriba matamasida kabi Nazrul Islam na iramba saireng amadi isei kayana aikoibu mitmai pangali haike thorom gi maka chatarak poina Gandhi Bhavan da khana nainabagi mifam amasu pangthoke thorom da Kolkata gi Nazrul Sanskritik Parishad ki member Mahiuddin Manan lenana Hailakandi Bangla Bibak ki makok Dr. Mamtaz Begum Borbuya masung Borkholagi Raja GC Memorial Higher Secondary School ki oja Papri Bhattacharji wangaki Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jenims da PG tambagi admission fee lupa lakh amadagi lupa lakh ahumda hengadan ki babu yaningdaba phongdokladuna hospital asigi resident doctor singna ngarangtagi hauduna casualty amadi emergency service lepaki khongjang haukre
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 16ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯦꯞꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯤꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯐꯝꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯤꯅꯕꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯁꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯦꯖꯨꯑꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯦꯞꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯥಜ್ꯌꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ 35 ꯔꯣꯝꯗ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯙꯔꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ಶ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ ನಗರಾಂಗ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿದ ಬ್ರಿಟೇನ್ಗೆ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಲೋಯ್ನನ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಚೇ ಸಿನಬಗಿ ಥೌರಮ್ದ ವಾಫಮ್ ಅಸಿ ಫೋಂದೋಕ್ಖಿಬನಿ। ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ಶ್ರೀ ಪ್ರಧಾꯟನ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯗꯦꯇꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 1,000 ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯦꯔꯂꯥ, ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ, ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯗ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ꯫ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 150 ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯛꯁ ꯎꯞꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯅꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯎꯠꯊꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ NB1.8.1ꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯦꯟড ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯅꯥꯍꯨꯝꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯁꯔꯆ ICMRꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯕꯍꯜꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯁꯊꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯁꯔꯚꯦꯂꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ICMRꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯃꯣꯔꯕꯤꯗꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯥꯍꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन AJSN सिंधना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की सानाबुंगदा टीम 12 सरुक जादुना अहानबा सतीश चंद्र रॉय मेमोरियल मिनी बॉयज अंडर 13 फुटसल टूर्नामेंट 2015 ngarang AJSC की प्रेसिडेंट M ब्रजकांतना हुदोक्रे। हौदोकपगी थोरमदा AJSC की वाइस प्रेसिडेंट S मनीतोन अमदी जिरीबाम ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट L रंजित कुमार सु प्रेसिडियम मेंबर ओइना दायित्व फमखि। ngarang सानकिबा अहानबा मैचता यावल क्लबना LECबु गोल 2-1 माइथिबा पिखि। अनिसुबा मैचतना मैरा क्लबना YLCबु गोल 3-1 थोइखि अदुगा अहुमसुबा मैचना इचेल क्लब एना UPCबु गोल 3-1 माइथिबा पिखि। मैचसिंग असि A जॉय कुमार अमसुंग KS नीलकमलना अहानबा अमसुंग अनिसुबा रेफरीगी थौदांग लौखि अदुगा E प्रेम कुमारना रिजर्व रेफरी ओइना थौदांग पुखि। टूर्नामेंट असिगी ngasiगी अहानबा मैच नुंथिलगी पुंग 2:30 तापा मतमदा इचेल क्लब का मंगाल क्लब का सानगनी। अनिसुबा मैचता LECB का मैरा क्लब का अदुगा अहुमसुबा मैचतना यावल क्लब का RCC का सानगनी। टूर्नामेंट असि जिरीबामगी कालीनगरदा लेरंबा हौजिकना सिलचरदा लेख्रबा सैत्यब्रतगी लेखिद्रबा मपाबुंगी मिंगदा कचबा फुटबॉल टूर्नामेंट ने। इनर्जी हीलिंग सेंटर रोंगपुरदा कंप्यूटर की मतेंगना अनौबा मदी अरीबा अनाबसिंगबो कंप्यूटर की मतेंगना लायोंग खंगदोक्तुना लायेंगबा हौसरे। कंप्यूटर की मतेंगना मखल मखागी अनाबसिंगी रिपोर्ट लौथोक्तुना हक्चांगी अवापा मचल कया मेनखननबा अमदी सप्लीमेंट पीदुना नेचुरोपैथी अमदी मैग्नेटोथेरापीना लायोंग बजारगनी। मरुओइना नुपीगी लैनासिंग ई वाटपा अंगांग खाउगी लैना अंगांग ओइदबा नुपासिंगी फंबी सोनबगी लैना प्रोस्टेट ग्लैंड चाउथोकपा किडनी अमदी इसिंग मरीगी अनाबा नुंग लैबा साइनस डायबिटीज BP स्ट्रोक पैरालाइसिस नर्व अमदी ब्रेन की अनाबा ख्वांग नाबा
khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gyanaba piles wakhal gyanaba tumba yadaba sor chinba gi leina sine chingba layang da yaragani loinana matam sangna hu chenba hidak charakpadagi side effect amadi e da hu chenba toxin leirakpa e watpagi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudong saba lejare silchar rongpur part 2 gi stone crusher manakta leiriba energy healing center da ngasimak gengsin birabu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395-732-456 number asida call to birakna bakhanganjari nungairaba pau yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengana bagi tamak ngasimak lengsin birabu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasar Assam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung teret phoba layengzari mobile number 8638078821 hairiba number asida layengba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba khanganjari Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Aroibada maroiba paw amukhanna Gaurav Gogoina Assam Pradesh Congress Committee ge anuba president oina thodang pukre Kasagi Rupai Bali Anuwagi Singh amadi akoibagi pibam malimgi thiziloi singna laktuna yengsingkhre Kabi Nazrul Islam gi chamaga kunmanga suba mapok kumon thorong mari lenana silchar da yaibakong chatkre Jenims ki residential doctor singna casualty amadi emergency service lepagi khongjang haukre malimgi tongan balibaki university tara mangaromna bharata makoigi campus lengkhalagani Bharata COVID-19 ge active case masing lising amahenkre amasung All Jiribam Sports Association AJS na sinduna Jiribam da mini boys futsal tournament hodokre Lakhipur online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare